Kaži trenutno... Sam tu trenutno, evo mi sa Nikolom. Pozdrav. Trenutno, što radi ovo konja, nisam evo trenutno vozimo autobus, sad ću ovaj tačno rezeti, neće dobro, meni ovaj pošto. Sad ćemo malo se rezikamo, ovo je inače balkon, a ne balkon, vidite, ovo je kako se zove. Autobus, server, biće ID umjesto C. Ja Nikola sam malo zajebavati. Zato ste nešto radim. Radim nešto na pompu. Ajde. Doni, gdje ćemo se raditi? Gdje želiš? Ja sam sada kod, da ću da ti kažem, trenutno... Možda ovdje škola. Evo, vratit ću se tamo. Narode, ako mi daju tiket za ludu vožnju, pošto sam ja inače ludak pa vozim malo brzo, ali dobro. Ajde bre, ko ti dade dozvolu bre, vidi kakav debil od čoveka. Ovo su... Ne znam kako im tako rade, daju dozvolu, a ne znaju kako se zove ni da voze. A to ono odgledaju kao na YouTube-u pitanja i voze 5 na sat da bi položili, eto ti. O majke mi. Što bi stići? Čekaj da upalim GPS. Opština. Ne bre, dođemo kod opštine, gdje smo rekli? Ajde kod opštine, ja ću sad dođem. Ajde, pa ja sam ubio. Sad idem nagazim ovog što sam rentao, ova kola. Jedva čekam da ih kupim, da kupim neki auto, a skupi su, brate, sa cenama. Jedan auto, brate, po milion, 2 miliona. Ja gledao je svi, znaš, pa majke mi, znaš onaj auto kao onaj golf klub, ono, kako već? Ono stranje, evo go ovdje bi Znaš koliko košta? Ja pitao lika koliko bi mi prodao, kaže za 2,5 miliona. Ma, daću. Pa daću mu, brate, muda. Dva buda. Šta me nervira ovaj radio, bre? Ja te čekam tačno ispred opštine. Vozim zeleni. Aha, vidim ga, gdje si ti rodi brati. Rade Vukojičić. Narode, možete da u komentarima napišete ako želite da igrate sa nama, napišite pa ćemo da se dogovorimo. To možemo da igramo. Stamp. Gdje ćemo li... A ti voziš bas, jada. Ajde, ma izađi vozit ćeš se kasnije. Sjedi kod mene da pokažemo ludu rally vožnju. Sad će da pogiremo. Nećete, ajmo. Ajde Lučki, čekaj. Jebem te nesposobno Lučki. Evo, kaj? Što? Ajmo, Lučki. Vidi auto je u super stanju, kao što vidite. Namerno sam mu odvalio, baš mi se sviđa ovaj auto kad je bez bananika. Nekako mi se baš sviđa, ali ovaj šoferku mi je sjebao, se zove, evo ga saobraćaj, znači da ga piknem, udar, ga stignem, u mamu biti, tu pobežem. Inače narode, Nikola je treći nivo, pa zbog toga on ima skina, ja skina došli. Vidi ovog VIP dot. Da je krenuo da... Ovaj auto će da se ubrzo rade zapali, tako da se pripremi za izletanje. Ja sam pripremljen, još kad sam... Motor vozila pokvaren, ajde. Što će da mi koči tamo, da se kao kvari motor. Na vezi, ja ću ga vozim koliko može biti. Vidi, dale. Ajde ti vozi samo da objasni ljudima i da, level 3 treba da bude svaki... Da bi mogli da kupite auto, na primjer, ili tako, ali... Rentate ili kupite, tako... Otprilike level 3 možete skoro sve da radite, ali... Ja sam izašao iz ovog... A vidim. Ovog auta, zato što me iznervirao. Jedno čekam da... Čekam, kako bi ga sad udario jednom, da se rašta. Ne stoji! A jebi ga, otišao ti Ren. Ma ponovim. Ajde da uzmemo ovaj, hoćeš da uzmemo dva auta. Čekaj sekund. Naravno da sad ću da vam pokažemo kako da uzmete... neki... Ma daj brate, šta mi daje ovo lično? Ako već želite da uđete u kola, samo enter ili kosa crta red card. Čokoladice ili čip? Ja neću ništa da uzmem, jeste da sam gladan.
čekaj, dopuna. 100 kredita, 200 kredita, pa koliko sad ovo košta? Ja neću da dam pare za 200 sve. je $200, okej, Ja mi sam- najbolje napunimo lepo. Ja sam uplatio najviše kredita, koliko može beše, ne znam tačno. 1000, mislim. Brate, sve su kola iznajmili. Pa Goveda. nisu, Koja nisu? ovo što ja vodim. Koji sam ja baksu ja promašio to. Ček da vidim da mogu ova. Ne mogu. Zašto? Ali ne, ali ti... A probaj neka druga, mislim da ima ovdje još. Da nisam... Što kaže, Ima goriva u vozilu, ti mene zajebavaš. prodajem Hammera dizel za 2,8 miliona. Da li je moguće? Daću mu, brate. Kad navrdi rodi... Grošće. Ja čekaj da probam ja ovaj, a nema goriva u ovom ušnom. Pa jebem mi... Da li da oborim saobraćajca? Što ćemo kako da samo radimo? kuća da bi odbagovao? Stuc, kasa crta sata utaka. Tuc. E, Dok ne možete koristiti stuc dok radite posao. A daj, brate, jebem ti... Šta na poslu? Samo Čekaj mora ovog da samo mora izbacim. da izađe. Čekaj brate na stan. Pridni ste, traži vas policija. Zbog čega mi traži policija? Zato što si pijan krenuo da voziš. Aha. I narod, ja se izvinjavam, bilo je neki error pa se sad vratio, izvinjavam se, mene koliko se jače. Ja, juri me. Crveni sada ID, brate, vjerojatno zašto ti juri policija. Najvjerojatnije, jao, pijan sam. Beži. Narode, juri me policija zato što smo se napili gore i vidite kako šetamo ko koške. I zato me juri Murija, a dobro. Zato što sam se u auto i kao jes. Nabrno baš. Šta hoće brate, šta si upalio sirene, ne možeš mi nađeš. Krenem da mu beži, aj nek me uapsi, da vidimo šta žališ. Vidim gdje. Mene neće izgleda, gdje je on? Ne vidim ga, ali rado bi ga... Skini ga, ma komoj, ajde ga bijemo rade. Pa iako odemo za... Koristi jask meni, to jest koristi na palu. Evo ih Morijanci, gdje si burazere? Ne, Gdje su bre? iskulirao me, ladno. Viš da ih boli kurac, koliko imaš zajzica? Jedna. A, Šta boli njih kurac. jedna, kon jedna, ajde. Da vidim da li će me pojure. Idem da im izazovem tuču, šta ću... Ne, Hajde ti zovu tuđu, čekaj, dođi tu. ajmo da spopnemo na krov, da nas niko ne bi ugodio. Ja, aj tamo dođu, ja mislim da ima tamo nešto. Pazi. Box ring je gore, sad. Je, gore, a? Gore piše. Idemo dolje. Idem tamo u Korokiću ih bijem. Jeste, box, Sad ću Koroki bijem. box. O, sam pijan, brate, ne mogu da Ajde se mrdnem. boksujemo ja i ti. Ajde, box. Kuci kad ste Crta samo box. box. Careful. Čekaj, box. Ali opet smo pijani, kako ćemo se bijem. Pijani smo svi Ulazi prosto. u ring, ajde dođi. Čekaj, nakon toga, Stuck, zabao sam nešto, evo. Ako ostanem Ajde da živ. vidimo ko se bolje bije. Ajde više kako si pijani, kako će se mi bijemo ovako. What's your problem? Čekaj bre da uđe, ajmo, 3, 4, ja ne mogu da brzam. Look where you're going. Evo ti, A nije fair. ček da odadim malo. Imam 2 sad zvezdice, policija me traži. Pa šta sam uradio u boksu? Tam se bijemo, brate. To je legalno, brate. Aš me pokujaje. Ajde više, ne smaraj. A daj me već. Keep breathing. Šta ću korač da me udaraš? Što mi diraš ženu bre? Što mi diraš ženu? Da, više se napijemo. Vam tu level opao. Vam je opao za 1. Ja sad imam 2 zvezde. Ti imao 3. A ovu brate tebe... Imao sam jednu, sad ću da imam nek mu uvac. Hajde da vidim. Opa. Pa daj, više ne smaraj. Šta je sa mnom? Where you're going. Pjesmi je bio 500, brate. Try and build up a confidence. Tiga. A daj, brate, ne smaraj, više Hey, uvijek use igre your gol. eyes. Brate, ovdje nije. Moramo da se otreznimo, zato što smo pijani ko letve. Više nisam pijan, ladno. Take me. Drink. Drunk efekt, to ti je kao. Da, nisam. E sad ćemo se borimo. Sad ćemo, to je borba. Sad ću ga da... Evo, brate, rado bije. Narode, kako to ovaj nas bije, brate, ko bi me... Au vidio. Ko bola u kupusu. Look where you're Beži, going. Uviću ga, ajde ga. Ajde ću ga da ubiju ovdje.
Odraj ga, brate. Evo je Rocky. Burija, čuo sam izgleda policijska kola. Ma baš si Watch your razumio. opponent. Voli mene. Alo, vidi ga što beži. Evo ih, jebem ti, FBI. Nisam ja ništa. Nisam ja ništa, mati, evo ti. Ne, ne. Evo ti ga. Ajde ga bio. Aj. A, ne, umaram sam. Članak, jebali se članak. Ajde, ubi me, ja bijem. Šokiran. Ubit ćete gonjeru. Kako si izlazi odavde, evo ga. Watch out. I vojska, a ne, ovo je meni. Ćao, Niđo, spašavaj se ti bolje. Gdje je on? Došli za mnom. Prošao vas je taz. Sada se možete gledati. Ja. I on je otišao, ono ladno iskulirali. Ajde, nastavimo Is- borbu. Nastavimo borbu. Ima badu ko ne. Get up. You A got čekaj bre da uđem, nismo, s vrata smo dovatili. Brži. A, vidi, to ga dere. Čekaj da odaljim malo. Tako da. A jebem ti članak. Nervira me što mi piše ovo traži vas Murija. What's your problem? Daj si pičku. Čemo i po sredinama, ovo. Ajde uđi u ring. Ajde. Ko Batista. Vidi ga. Ubijem ti krv. Brate, razvalio se stepenice. Vidi ovo što mu radi. Keep it up. Johnny. Ja te preko ograde ladno bijem. Don't be Ajde, innocent. ajde uđi. Onda to neki lag. Ja udaram. A ja udaram, ne znam ja šta. A vjerojatno ne može van ringa. Evo. I'm gonna beat you silly. I'm gonna beat you shit. Ali sam ti izdoktirao. Aj uđi le. Čekaj bre, naskoču. Opa, pa to. Hey, use your eye and he punches. Sad ti moj, sad ćeš moj dite. Sad si moj, dobit ću gotov si ti. Rocky, udri Morate te jedete, gladni ste. Ode, ubri ga! Narode, ovdje ćemo dobiti. Imam 4 zvezdice, alo. Nekaj u pičku, mati, imam 4 zvezdice. Neka te neka. Brate, ubio sam ga, znači narod, evo. Ovdje ćemo da završavamo epizodu zato što će nas obojicu, mene neće strpati u zatvor, ali njega hoće. Neće ako izlaze sa servera. Da, ali onda će napisati backslash sa servera, a dobro, ovdje ćemo da završimo znači epizodu i to bi bilo to, vidimo se Pozdrav.